Na kiri gikaro na tungiria nende kuma kaunti-ine ya Tharaka kiumia ki Rais William Ruto nethirite nindi agikaira wira ne bokurikia waki bwandaracha ya nithimbere ya kithurano kia mwaka ya 2027. Rais Nkuruki nethirite kinyaki wa kongela bilioni imwe kirembeji cha waka barabara ndeni ya kaunti ya mwana mirahandi enge kathomba ira thirikari ithirite kibangana kiana kuntuko uyu nende munini woke Professor Kithure Kindiki nethirite kinyawe nende akithia barabara kana kiara kia waki barabara na mirahandi enge kathomba ndeni ya kaunti ya Meru na kinya kaunti ya Tharaka Nithi. Kindiki Nkuruki nethirite akiwa nende thoko ya gakoromonere ithirite kegera wa milioni 800 kethira nende thoko ire kethira yakawana kethira itumaira mbechira nende burundene yanthiguru ya Kenya kire mirandi yekie waki thoko na nikende orbo tukwetha tukire kethira o manende mawera ni ayo ndhe akomba kwithira kinga kwa ni thirikari ya Kenya Kwanza nukuthugania mawera ni ya thirikari nene ya mirandi county ya Meru na Tharaka Nithi kithira ikinya naira ya burabethirite baitara kendo ithirite ya moni ya kukurukira na mbetwirete na marekinyari ko nione yele ithatu ithano mwanje nyanya kana 23578 kana kinyo kurukira mitandao yetu yokinyaniria na tukethira tukithoma nende ya moni ya kwera tukwithira tugita na mbere na ndeto chetu no robedwa nende ya mayara tukubanganirite kindeto chawero thaimwe. Arigitani Tharaka Nithi kuwa bageta na mbere na mugomo nyuma ya rwaria rwa thirikari na kaunti kurema. Abiachara gakoromone kwira munya atiga gutonyera witi na mbere Meru no twendire ari utongeriene atabarikana. Atogoreza gichunche kembere kerono rwa mwanya mundu nyukia. Na machindano hii ndo imbokere machukuru yonde Kenya kwithira gita na mbere kaunti ya Meru. Ambidrangi kurigana kianende Nkurukino wedire wetu thia taira gukurukira mitandao kana kinyao kurukira www.werodigital.co.ke magita yonde nende na kinyawe wono wedire download app yetu kurukira Play Store wedire kura kianende Wero Digital notimanto ya kedira ya gyo kurukira moneto madidi orobero ene morin criminal geto Phineas imana na ndeto chawero thaimu ikambiria daichu chongwa. Speaker wa mbunge ya Meru Yobundi augite thiri ireri Meru nende thiumbite kana ne thirite nende kia na makarika ya meya nende ontobure thirite akiwa ni onto bwago kenera na tubutipatere kuyukirwa na njire mputhu na gwite no bakwira baikubakia kena michetho ya mbunge cha county kinyae thire kia ande ni account ya Meru kaitano kwa mutuma Kalembe augite na gukenera huitani ya bongo ya tiate kangabana mutuma na thirika nene akiongela mirandi irego kinya Meru ni abata muno munini wa speaker ndeni ambunge ya Meru mwendali na urite munini wa Rais Professor Kindiki gwikira tungiria kiri michemanio ili akwithira gita kari kenda kwa maendeleo etiga kari michemanio ya gisiasa. Aliari wa Meru ititaithirite nende ikioneka ina ndo gisiasa kiwanto baraba gweta irunduni niaragani wa gisiasa bangabana mutumanto edingia mwaniketo ndeto muthuri Murioki na utuambiria chio. Speaker mbunge ya Meru no Yobundi augite nandi thirire yonekene ndene kaunti Meru nitumite nya mbichetho ndwimbo ire gwitana mbere ya ndene kaunti Meru ithwe kioneka na mbuge ya tokwariria event ije twino ndene Meru event ije yetani undu boki burabwe ndene Meru antu bakomba kwaraniria rutero tongere twingavana rutero antongere tende speaker na tukomba kwaria na timu irenge kuma the national government kenda tumba gwitikaniria uria michetho yikeya no ntutumba kuyana kugundu kwina ndwa kuwa nkwenda kwira antu betu ati ukibura tonete ntuku twate no kiri then kwina fainda inge muno kira antu betu nkwenda kwira excellence the governor mutumanto ilinki bwaga muno no ntu bwa PC road tendene Meru ombo kwa Kenya team tio jira assembly executive na timu wingi
ikenda tumba gwatana tutha twina event iji kou antu betu ibo kuona faida ire rio kire antu betu biashara tutha twina no tuingi bantu ndene irieji na kiwa nandi pe mubangone ndio tigire nyemitho ya assembly cha county cionthe ndene Kenya ikwithwe kwijaja Miru na guo ntububu murumbikana no ntubathirire kwithwe kionekana mbere antu betu ba Miru twekeni marobeni okaire turi timu ya assembly ire antongerete na tere tutongerete nchairman wetu Okacha Mheshimiwa Kaibo Kuma Mikinduri na twitethanirie na ngavana wetu Excellency Mutuma Ntwithinkia no ntwitukuromba kairi ngai atutethetie mweri moyo kithira tumba kuthwa twina matinda na oja mbunge chionde ndene Kenya ya Miru waja for ntuku kenda na amna bubu na munini wawe na mwendali ethwa kiuga ati kagita kana munini mutongire mugo kithure kindiki agwita kariba Miru kwawe atongire bati kumenya unde bubu ni butuma kutambia ngavana Miru unde bure bati kwenda na tutukuri etantu nete antu ora batiri ubeta lakini twaromba aya tongere wa Miru heshima twaromba etantu bake baeta kudimin utongere bwa ngavana Mutuma Ntwithinkia na tuwe mushoro Miru ura munene na kumenya Miru ira umite for the last 2.5 years Miru irari ntakene na niromba tukuromba Professor Kindiki ukendo shokia Miru ntakene ringi anytime we in engagement na tongeria it is good involve the people's representative baba tari governor wetu akethirwa akimenya so iromba retu iri itwewe kanya tuendelee na peace ira Miru atongeria wa Miru ibaye heshima maendeleo ya kuendelea Miru itukuitikia hiyo yana maana kimu Miru. Peter Mutima Karembe urari mukarigite wa Jomo Kenyatta Foundation ethwa kigwato geni kwithirwa deputy president Kithure Kindiki through ngavana Mutuma akeja uju na akamatite mbecha nkabo cia kumba gukiria sibitari yetu level 5 Miru level 5 ikinye level 6 nejete na 500 million through our governor Mutuma Ntwithinkia na urabuje Karembe na musimamo wawe Kindiki welcome ejo Ameru maicha jokire no tubibio ngo tukwenda na Mutuma wira inine na wauma ngakwira no tunuje guni paraia burio Muthuri Murioki Uru TV mutijwa Kangangi arigitani kaunti ya Tharaka Nithi baugite bagieta na mbere na mugomo nyuma ya ntuko yeru ari kuthira gutina ngwataniro nindi kubwatia ati kone na thirikari ya kaunti bari ngabana Njoki ati kubantaira cia gutura cia mathina yarabainayo Martin Mugambi na ripoti mugomo wa arigitani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi uroratangachitwe kwambiria ntugo ya njuma uri gwogo na bubu ikuringana na kiama kia arigitani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya kurega gwitiganiria na thirikari ya kaunti. Right now issues waira turaresistate goro icho twenacho tukonda riverate lakini bando tutia watanira muchemano tukarutha kairero so tomorrow we hope ukawa kwena breakthrough but for today to suspend to tomorrow so yes green rate ira tona sisi ya kugana kwandika barwa at least wabandikire nara USC betu arigitani ba USC bachokerwe mushara by this month so itokwana enute mwa lakini bando the other issues ninto binge monobirio na ikoto tirangiri kuringana na kiama gikiamwe nabo gutinda obichini ya ngavana Muthomi Njuki mbari chechuka muthenya we munthi kenda kwariria nthetwe no gutire kio baretiganiria twaririe mantu mamareo monthe about USC although USC issue right now kwa national government lakini the problem era Tharaka Nithi county bathuchirie nera touga ya kubarugamiria mushara eno ngetwekireta imantu ma salary structure kure na increment ya rutherwe arigitani bonde ba Kenya akiama baba baugite betiganiria gucoka muthenya wa rukenda gutigira bakwonera mugomo uyu ntaira nkibwiraga ati tugurutha mucemanio o mathama monde tuguboro ni secretary lakini tutamba gwa achieve gintu kinene gintu kinini kira to achieve no kana barwe ri andikitwe ni thirikari ya Tharaka Nithi ya gukansa musara wa UHC members
niyo yatwika niyo yandikwa ingi ya kuga musara ucokwe koguo ti gintu kingi turoetikaniria gintu kiria twatigira ru twije kaire mucemanio tutireteganiria mugomo uri was still toya mucemanio ru tweteganirie tukanenkera our members the way forward lakini for now tutieteganiretie muthia baugite kaunti ya Tharaka Nithi batikwenda kugarura kana gucenjia muchetho wao kumira na kwibitha ara bakuga baritura kubathiurukia na koguo bukaya kuthina mbere mugomo wao nwa withirwo riogo ntugo ya njuma kumenya bora ukendelea lakini wabura mauntu marungi thaino strike muthenya wetano ikethirwe rio koguo mpaka twegujana ru tukabo information nikenda bomba kusplendera the members of our society. We are hoping for a positive issue. To the positive deliberations. At least wewe tunacho tutafurahi lakini tigo tuirende kuthimogomo ato whatever wewe tutiangiri tuyarende. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Kirigi kujiri ntorene yamiriki antobetwe kiongo na ara muthugani wamba bapikibiki akwirikana kwirathana bunduki ya kenda nende kurathana muthugani rione kirimpini na gukinyo kirigituo kya burithi kya Mutwati Nicholas Chapari na ripoti ye. Ai around 29 bonda isietete ndene yegembe north after ntugo ithatu kuringana na atongeria ababa bonda baliuga gwamba itakabwanjiritie gucokera akaire no ndi batibwitigiria na ikyo nonto bathingatiritie ikarika aria rua na ara mwamba omwe airathire na bunduki akigereria kuratha anto baba muthingatite nyuma yake kuija abonda ntere echamiriki tukiaria for the last 2 weeks ntobeto bikibiki ciakwa ci bikibiki ile na ithumete kurika themo nemo ni otonekana na mantu yeso wa gwinthaka kuringenia rejero nio so saindi Ameriki na tofotilia mantu ukilukira security apparatus ni gwatha murungu nontu bara bonthe usika ibawa tina bendene umwe wabo na umbere kuiratha na twathiatana no sana tukithwana ni hospitali ya Mawari ethwa ati Mawa twathiatana no ethwa na Guardian hospital na bara bangi askari ndikwari na UCS DCIO ibombire kuroka rukiri sana na baba watana habari umwe arawato na kinya thimu ira yari ya muthakora mwene bonda awato na kibanda ke mwene bikibiki na awato na spare parts se bikibiki ereko kwa hivyo oka ng'ombe kora na kayau kayo etoka wata kayau otuwoto inango uwa wo na kayau no nambi barabara awati itukumenya ni aritingwe ba mu biashara umwe na mu biashara twamurita nonto no batumaira kire biashara ciake ire itiairite na tutimukirira kangwenda kuria askari betu buciumie report era bukandika etukene ya kuthangikia antu askari bara nabo guteka nabo go bakotha na anto ba nonto no kwelelio kona kwe muntu uri ara kinya molelia ateme akone nyango ko wake ateme akone yake atokia wekira lakini muntu ena bunduki tekere thiringi emwe ko wende ya gutukita kuna fadhili bendene ko ni romba yakwa security ichukue mkondo yake kuromba akwethwa we muciaca no rithe o baraba kuia reka nabo akwethwa we mwana biashara na noko ndila na anto bau fanya biashara yako reka na batu nonto batu twajokia sheria mkononi utetwenda ogwende atongoria ababa bonda batongoretio ne mukaririgite egwa bonda achegembe nothi twenjendele mugwira akwethwa we wirutere na noko mea muntu ora wetana cia noe ni mwalifu reka noe athibwe ne sabi sheria kenda wananchi bonaki kangaromba ayuthi beto barekane na manto yaya atagirite yo tuguya bikibiki no ntorera wijire bikibiki ra kwe muntu kwe mwana otire ara urarera we bikibiki yagire ya thina namba 2 kwe mukorotiete ntorene ara urota tha bikibiki kuma njire moga na njire renge agire ya thina bonda tukae chonjo antubegembe no twengangari kuona utemo alivu ukarema miongo bangi na indabwire tutetegerie muntu arema miongo bangi niko garitangweku na njira ciaku na mathwani yaku na urau bati guthoibo ngwe kurito na pia askari wetu tunaunga mkono na ngoga gwithurwa kuri no kwenda kuwatanira barabai no tutetikirie mantu ya karika kuma Mutwati Gembe North Peter Nicholas Chabare
Guchidira maigone yakwa muchiari barebani ni onto bomwe bonende bokoneka kumira bonene kirengono chiana ba kwina mundo mo kumira nweni ukya bangi bana bane ndi barabainana nende otoro bokoneka kubarura yukuringi na bomba guchoka chukuru na baba domana na bokenda na bakura bare kwina ina na kinya kugeria kubebaneria na mwenyangia nturene Monikyo twandeto mutuge kare na gichunji kembere kirono ruro mwanya mundu ni ukya Morimbi onto anenkere tona mwanja mimba au akamwire kababa nenkere ndawe meri kenda. Poverty and vulnerability from those poor households, so those girls are at risk because of lack of resources. Poverty ogona musiari kanyumba ika single room enana batano karero kwendombera when they are having their sexual affairs ana baina bethero bari ntukuya na ruke ne boete undukire mongo jwa Kenya na Kinyaja kaunti ya Meru ara kuringana wongere kubwa namba chama uja mapema kireana bare banini ukene bubu tumite namba ejethire kiongere kama no Meru ara kuringana na tara Meru ethire kire kaunti idano irito ongere tena mauja mapema kire mongo jwa Kenya. Samburu County leads with 50% of all the teenage pregnancies. We have West Pokot at 30%. We have Marsabit at 29%, Narok 28%, and then Meru, our county, at 24% is quite alarming and disturbing. Comparing even with the neighboring counties, the Mount Kenya counties like Nyeri. Nyeri had the least at 4.5%. Itumi bingeti gokea biria bigutuma mauja mapema jethra jakianda nkunywa Meru kuringana na Daktari Jude Kawira MCA Gacheri Muthuri na DCC Women South Mary Mwangi mauja mweja aliumane na bamwe bashari na kinyanto banja barabethirite bagituma ndugu cia wendo na baba reba nini ikwethirite kwina cases mbinge muno ciana kudhulumiwa with the immediate people kana parent baraba bati kwethira bae baswilia Meru mama haendi na watoto anaachia baba. Kwa hivyo huyu mtoto kumekuwa na cases zingine ambazo mtoto anakuwa abused either by the biological father, the uncles, a lot of incest cases. Mwana naye mwana ni mto na the worst of it kinyana ye mwana nethe, you know. So I don't know as a society where the rain began beating us. Mitandao ya Kinande Kinyayo netumite wongere kuwa mauja mapema jaingia nada gukwirikana na bamantu jara bakuthoma kana mbichira bakwithira bakiona mitandao ne bagweta bakathithia. And also times have changed. Kuna a lot of generational changes on many things. Kuna ntu wamantu jara nukwithira kuna so many the teenage pregnancies. Peer pressure again, where we have our children, watoto wetu wanakuwa na simu mapema. Out of this tunapata watoto wana access internet mapema, some bad practices online. Bungi bona netie boe kucheria mauja mapema ne ara kwithirite gutina mataro jamega ja muchiari ndiria mwana gukura baingi bana bagikura bari na muchiari umwe kana kinya bamwe bakethira bagikurwa ni bojowe ashari by so detached na ana bao okethiria rimwe mami wao no breadwinner in the family ndiraetire gucoa agakarinya kagitara kanene muno ati kumba kwijanja kana that I think we have a very big gap in the parenthood. Napata watoto wengi wanalindwa na their grandmothers. That factor imekuwa shida kwa sababu una disconnect mtoto msichana ama kijana kwa sababu you grandmother most of the basic needs she provides, lakini ile parenting inakuwa ni shida kwao because of the age factor. Gwatanira nani ntuku ya rojo kerugono ruro mwanya mundu nukia tuithire tukiararire na bamwe bana bashithirite bari na miaka minini.
Sasa huyo jamaa alikuwa mtu wa Senke. Sasa ndo akakuwa ananipea lift. Keripotera Nteto cia Weru riakwa rieto ni Mutuge Kare. Tutana mbere ni atene ndi wakili Mugambi Kiogora nandekirite kamiti ya miankana idurana okumemenyethia antu kwiraga kinyithirore bya karibia kwebire mubungi ono thimenti Rahim Daud akeria na ugite na irore ngiri 60 byakona ni ati akari batina wetekio na mubungi o kurukina kwathira kiri watho boithurano kwina gichunchi kya kwebire mubungi Muthuri Muriuki na kulikithia tariria. Wakili Mugambi Kiogora na ugite nandi nombete kuthorene saini nkurukia 36 cha magana jana na morto jo saini iji ni gutigira ati ni bagwitete mubunge no thimenti Rahim gitine kuringana Kiogora Mugambi augite nandi kireterete ni kwewa ntuko ni kende ke saini iji athai twina saini 36,412 anarwa rukire kwandikira county election manager wa Meru County ndamwira saini chiranganire atu inacio na lito kuromba atwa date na time ila tukwamba na leo chiki hala kwa county commissioner hala kwa DC no tunyo ofisi ya ABC ile kenda le bambia process ya ku verify saini na le ba ko receive baruka ndiye na yo receive it na ambetere tena machoke cha weekend le bomba kuira antu na tangazo nyantu ya ito kwamba kuikia saini chionde ena wetiki ati watho ni boku mwetikiria etana mbere netwara gwitara imgitine ola ABC rauga 2017 ku election petition ikitu nontu abunge ibali bakuja bendo change elections act kwa mendura ya ba favor abatumbi kwa record haraka kwa koti ka yugere uga section si abunge ba change tene unconstitutional kwa section yo ira nkuru chiare ichi ireo na ABC sheria ni umetikiria ta iji ambye ku verify saini iji na turi ba ikeri kenda bala ku verify itu yodo bwiri ko gita koti ireo na koti chi open na elections act ireo ikilia mono no to elections act no yobo tumira kuthithia by election no yobo tumira kuendelea ku register abakambia ku register anto kura kuma September kwa the elections act in place baka area anto indone statement nyani kuma ke chairman we BC na bugano ule mugani atrero abo kama no lakini bado tukaendelea process yetu tuinyana sheria na itokomea sheria na tukaendelea buru na manto ya gakinyandiro rantu bakwenda boba saini iji Muthuri Muriuki Waro TV Muthuri Kangangi. Right, na kikirikira tukithia tukiora kenende ntumanya manyi bethirite baitu maamoni ona nkelia mwekwe kwethira kiwa Waro TV. Mimi siamini kama serikali ya Kenya Kwanza itamaliza kwa sababu kuna mambo mengi waliahindi lakini bado tekwethira aritwa Kiremi Beckham kuma Eco Massive onge nithura kutoka Kariro naona serikali itamaliza miradi yote ni mindomo tu ongea kwa hello Mr. Imana siku hii hizi kazi yao ni midomo, kazi yao ni kusema, kutenga wala sio kutenda. Ongea kethira ikiwa uongozi wa Ruto hautamaliza manifesto atikwethira ikiwa rietore yake. Iya mamoni ya rate yake okulukira nambe tu ni 23578 na kethira nkithoma yangi atudira tukino kaende tuichokanende tukethira tukelekea matheta ya bonda kumantere chia gitimene kirwa na rivera bedrite pakitheta kumania na kuthoka kwa barabara. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwite kuma magana jana na ja mirongo rimo nkama kana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa
Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanya ga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cia ngoro na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kire courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongera business yetu main campus barabara ne Amero Gweta na Nyuke ne area kuina showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719347059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju, juambishori, kuma nice rice millers mwea. Moguri, wakinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium. Eja nampwe, ena mushamujo mudhongi. Na nikuetaga ugwe na nje ku nutrients. Na shio chabatisha nice extra ngano. Itio mainya shiarara. Ne imboro na imure mutheri. Motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Duralong Mabati Factory. Turina mithemba mwanya mwanya ya mabati ja Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Mabati jeje jonde jathondekagwa na rangi mwanya mwanya na maguri jere ja kuguna mabuko jwaku. Turina kinyinto bingi bya kuimba nyomba ja roll tops, ridges na meshumari. Kumenya nkurukiringa thimo kiri 0710 120 590 kana 0110 581-292. Eka oda ya kunarua ukenere ofashabata ira tukuejana. Duralong Mabati jaumagiri magita jonde kinyari era rithukangi. Gura Duralong Mabati na into binge bya kuimba nyomba kuma kiretwe na tuga kuretera onare kundi ori nthigurune. Mawatho na mukana kuthingatirwa. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Wano zubo kudiretete na mbere kuhatanira na watu tuchokerani ati nende abiachara babikibiki kumagitime kirwa na riba uketi madeta yokumaniana kuthukanga kwa barabara ntere umuno mno barabara ekumakirwa witagitoro bariwa ontubone ndi buringithete bone ne biachara chione ne na aria kinini kirabethera bakiona ikyo batumaira kubwithia bikibiki bamenete mubunge wa mugambire ndikirene ontubote yira barabariwa na kinya nyuma ya Rais Ruto wekawira ne bakumebwithia ontuburani ndi bakuwa butomba kwithira bwekareka gaki mutegi na mathetayo.
aringi biashara ba bonda bonda gitimeni bakutheti gutayanirwo kwa mubunge wa Mugambire Ndikiri bakiuga barabara kuma gitimena kumira gitore tigukurukika na naraba akiaria biashara baba bakuga mwankira thino biashara iri nthi muno nontu nkinya tubeca tunini turaba kona baritumira kuruthithia bikibiki nontu ritukangira maigani bagikamatana ende twina kurigara gukunene kuma tuthuranire betu tutiobona njira kuma ciothuka watega bikibiki ya maguru ria karinyo titikia yani murogocho wengo kuma tu muthura tutamona nja bikibiki gaikuthuka maguru mbiure kuinaina inyana tichongo ikauma injini agwegwa koito batio tegerwa na njire kuma gitimene gwita site mweshimiwa Ndikina aregero twinjira nundu njira atige ara inini ara akiuga ndeute kwawe na njira ora na kuringana wethuki batutu na thina nene muno gikira tukuromba ke mweshimiwa tukare mingugi nundu kingugira batutu amuthurira twitira tucio twitira ari yetu ruma na yetu rote na twathomithia agatwira ngabatutu antu tuciere nundu ngasku cietu angaici atere angoteana cinabo kamata customer kagunya te kamata kai nundu bariuga kaba kwa jumi gongo nundu meiga ya njira neu wethungutha nya baba inginya customer baba inginya bagutemea gwethunjire na kuinga njira ikari njira cietu ithuki buthuku muno ainya biashara inyoto kamata nyari munye itinda ja nyote kwoninya ntu bo kamata nundu etha njira ithuki uti muntu kwanda kunikio meiga neu na kuinga ya kari na ndo bonda bonda ya uyu na njira ici tu kuringana na oni twitaga ciina maiga maingi kanko gakethwa ya kansura tutenwe ndo atu tuthithia njira twataga MP na ya uyu barabara yongwa kethuki na ndenduri atiri kaba atu twaringire kura tutumba kuthwa tukitika igwo tumba kuthwa twithongi ka tuthithirwa mantu amega njira ya ici kurama batu igita ronda twetinda tuthithite bikibiki nontu rite gitanga soko ete gituika ngayongwa na nde batu tukethwa twirija thina yeu no yutuma batu twithwa tukiuga tutena kansura na tutena MP nyanga bana tutena nontu tubati kuthwa twithithirwa njira yeu kiriro kiri MP Mugambire Ndikiri akithikire baruthirwa barabara no nontu mwankira thaino itwikite rwimbo rwa kirantugu otega into bira tu na bende munda tukona bakuthwa tugurira na nde tukoria batuika twaringire kura muringire yukari tutena kansura kana MP na itukwenda batu tutegerwa bana ichi batu turinga kura na tuturinga kura nontu bakwira twathithirwa njira twiringa kura nontu atukwenda kuthi kwithwa tukarite bwega tiona ja ndine romba MP nontu igita riu rionthe akara ketha tuthithiria monka thaa intije na tempomba ku batu kia tukuromba twiromba mweshimiwa wetu aturikana arego turikana ageta one time bagetania mona President Ruto nontu batu maiceria tu yatumirite muno na kuringana batu tukaria gitimene kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi Urabetithakia na mbere biachara cio thokone agakoromone ni bonanite muthuro yo kumania na mieri ya musiasa Peter Munya uraugite ati thokwete batire kwikirwa nindi iria kana mbere ya mirandi engia uwiti na mbere ya miro abichara babari wa Munya atikiri Kenya Kwanza kuwate batikone ni bata ya kirathirikari okubwithia abakiwa na minister na kinyanga bana indi ataba kubiria gakoromone kinyanini kaito na kaiba menete musiasa Beatrice Kawira uranende bakwithira ni gutumira biachara gakoromone kwiguna bebengwa muthuri Muriuki na ndato tariria biashara ba koromone ni bachumiritie na kutha bakerotoro ngavana Meru no Peter Munya nontu bakumeneria irikwanira thirikari nene ndagwa kathoko milioni 800 bakumira nandi kagita gaka tiga kurekana na witi na mbere mono bathoko eti nontu biashara baba nibo baketha bakigunika kintu kingi kiuria kingi muhimu sana bwana Munya twina family gukura family ici ciejete cyo tugachirira nambi ekuru baba betu bethokone ajojo pinga thoko yako milioni 800 ri Mr Munya ekuru baba bakwarirwa bageta u Munya ataka agure to muno tukwiro thirikari tukanekro itane milioni na twarigara gitumi kia Munya kutherekera raia tuari uria ekuru baba betu betetheka imakoza muno ja manene muno na Munya na karende gurwa ichonkune achurie niki gitumi akugwa tunengeri gintu kina maana ukila kiguni kia antu bonthe ekuru baba ingi bare aja bena tona
tunini twana irio na twanikia u na nda tutatuina ngaro mbeche je thirikari tutetheka wega kupingana na na ndetha ya kuja kuigwa itwegi milioni itwegi cha kuthithia thoko na akirie kanywa kawe thai tutikwenda kurona maendeleo batu tukalite ndwene uti maendeleo turona kinyai na thai batu kutwe wananchi tutukalitie nende tutikwenda kuigwa muntu wothe kupingana na maendeleo ntigwitikia ugori kana the last time wejereka koromone hara kuthithia shopping kana weja kugura bia kuria nikenda wona ba mama ba benthi gurwaja bati kuitaji thoko ina mbeca nyingi muno yumete gikithura kindikina William Ruto tafadhali kankwenda kuromba batu tuthithagia shopping na kugura into gakoromone turie batu itu tukumenya thina era twenio ende manto ja maendeleo tutetikaniria mtoro gutupingira maendeleo batu kethe twaerwe mbeca tokweje neje nene gwe no tuthai tokwe muthai emweteria tokwengi naome kwa winyora twenda ya batu tumba kwenda no twaganukanire thokone turenda ntu bande bakiro turinganirwa amwe tumbe kwenderia turi amwe irio biashara cietu ciakura indi amna bubu abiashara baba betho bakimenerio mo musiasa nikira kwina bairirie na kubandikia maritwa akebera ati akethwa akibakinyia nje munini omutongerio mugongo karwetha rajira andika antu thokone lifting antu kurukia ngiri 3 na mwanka thaiji antu abakurigara bakuri na marito jao karwetha ikiri marito jao names ndari kwa kethro kaja etete kuringa kura kana kethro ibubu atumene no ntwauga kwenda gwikia antu kwaku either Karen kana irunduni na mwankira thaiji mwananchi wa kawaida atomba kuomba gukinya guntu ku batu turenda kuria karwetha atiri no ndene Meru County kendeja kwethirwo we no akandika antu bara bageta tutakwenda political brokers bakoyokia marito yantu bageta bajatumia bakanenkerwa mbeca bakaria gikundi kia marigo ento githumba na turenda bakendeke na nkero ibatetere ene turaigori beteta tribu ithatu na batatwira betera chiri na karwetha tukaria tongeria na turaeja na marietwa turajokia marietwa ya wanabiashara wenzetu ende tutije na marietwa ya ujaikirwe na gintu gira kwenda mwira mwesimiwa karwitha itwakarinthe na wa kunja na inda kwira mantu yo mburuka ya 2027 kwa tiga nayo Muthuri Muriuki wa TV Mutirio Kangangi. Musiasa Mithika Mzalendo na ugete nthiguru ya Kenya itiwita na mbere bubwe yerichoka na nyuma obura ntukuiwita akirana mwanikitwa ndeto Anthony Kathenya Mzalendo na nyileti ya mawatho ya mwaiara ya yethirite nendi akiana kia thirikari mnokire kithomo nendi ya kwangaratania na kwiria kithomo obura ntukuikwithira igita nethirite akiathaira kinya kuri ogoti nkurugia kithimi ikwithite biashara nyingi arankurukia ugite gutina mbicha yoyongo ya burandara chiani ithie kwithira ya kawana kunendi kwina chiuria kathumba bila biokete. Muteteri wa lela na mwanasiasa Mithika Mzalendo leo ni umiliti na kumenera thirikari Rais William Ruto ni kila kuganio kuthina mbele gucokia Kenya nyuma obula ntuko ikuthi Mzalendo akimenagiria wamba bombesa ja mwingi kwa mwelekera wamba kiri mutambo wa eCitizen mbesa ila kueliewa na kulwa kile mibango ta empowerment amuna mbesa inge kuithwa nje ya Kenya kulingana na Mithika alende ya Kenya ilikiretiega a transaction on government. What does that mean? Bate arasiora batethia barasiora kira baekira muko na hivyo ntukuona yu eCitizen 10 billion thai itukumana ire whereas itukumana ire sibitari tena ndawa whereas itukumana ire thai barabara cietu imarinya yeko whereas itukumana ire manto ya maingi sukuru cionthe acio collapse capitation na kila kitu. Mzalendo akithijiga na mbere na kumeniria thirikari Rais William Ruto ni kila kuganio kuthina mbele gucokia githomo nyuma kagitakala kugetha ino ana bamwe nikaba kwebera maskuru ni kwaga mbesa mpongeri kire ogoti kulingana na Mithika ni onto bongi bola buthite na mbere kwangara tene biashara jantu musiari kinyake endia ng'ombe ari musie akendia miunda ari musie ati kia mwana miake ukinyeli kwa kinya mwana orate thira sukuru kwa unende they have killed the future of those kids lakini kinyo wote bura batire they are so panicking kana bura gete antu ute muntu we biashara uromi send ibathirire
Mithika Mzalendo kagita gaka aruga ni umwe kwina mubango akuletwo rwari governor county ya Meru Kawira Mwangaza kiri kambi ya Rais William Ruto kenda ateithirie thirikari kirugwatu mbaru kithurano kia mwaka wa 2027. Aidha Mithika arigo nto boboti jara matunda no meku no nto akenya ne berekite kwa mula mwerekera wande no. People are determined but antu iba muite kwithira no mwaka bethire bena utongeria the right leadership 2027 na ya iposi urakenda na support areira Kawira amurite na arantu mburi rege amwethia ngabana kethira no wethe nacia aroira whoever you get kinya MP ba na bau bangi Meru kuringana na umbi interactive abo ibalanite lesson that kurero kuringa is very important. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Narawari munini wa Rais Rigathi Gachagua na manerete bonene thirikari ya Kenya Kwanza akiwa areremi gutungatira Kenya boya. Gachagua akiaria USA riuga Rais Ruto na remi kuingia mawira na yarabethirite baikaira Kenya kaita ka campaign ndiro awirete moroto yone kwatanira kenda kwingata tungeria bodo kuba Rais Ruto na Rais William Ruto na kite karona ndo anyi mwanya cha biashara kiomentere cha Nairobi. Ruto ugite akagita mogaruku utigira ndo anyi ni kogune kabonene. Ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua ugite boya regani bathirikari bakethira bakiwata umwo mbaru ura kethira ichemana kia na Rais Ruto ndebene kithurano nikiyite. Persuaded that the leaders I work with are strong and are committed to a united opposition so that we have one candidate to face William Ruto in the next general election. I have personally committed before the people of Kenya that if I'm not chosen to be the flag bearer, I will be more than willing to support whoever is agreed on. Akiaria intere cha Kansas City ndiguruni Amerika, Gachagua nethirite agita na mbere na kuwa weti muntu wa kuringa siasa cha kindurio akiolota Rais Ruto no ntubontubo. Ruto has nothing against me, and the only remaining strategy is to label me a tribalist, to try to demean me before the people of Kenya. Fortunately, it's only William Ruto, his sycophants and bloggers paid by government who call me a tribalist. Ni arongelete na kuotio ntobwetite bwayande ni andiguru ya Kenya rungurwa Rais Ruto akiwa nende ni kitumike mwabatere kwebela etene kiu. Nothing can work in Kenya when William Ruto is in office. For us to bring to an end abductions and killings of young people, William Ruto must exit from office. For us to restore our education system so that our children can go to school, they can access free primary and secondary education, our university students can have loans, William Ruto must exit from office. Atuchokera ndeni andiguru ya Kenya, Rais Ruto na chemanitie na weke karona ndo mwanya mwanya na nditi cha thirikari chantu kiombe chiegi mantu ya biashara. Akiaria Rais Ruto na thirite nende kadharu angiroro private sector kumaniana ngwenje ayo akiwa kinyamo bango yu affordable housing kana nyumba cha maguru ya ndi bombe kanete kinyoko lukira ngwataniro ya thirikari na rwangiro. I salute the private sector for its indispensable and facilitative role in delivering public goods and services. One such example is the Affordable Housing Program, a flagship initiative that is transforming lives and reshaping our urban landscape. Ni aredrite akithetera kigina kia Hustler Fund na kuwa anto baraba kwa mukira michare minene na baukaro bichine cha Nairobi batiumba kuelewa weya hapo mbecha hii. I take pride in the success of the Hustler Fund under the Financial Inclusion Fund, a pioneering empowerment initiative. People who sit in offices that have air condition, speaking from Nairobi, in posh hotels, don't think 500 shillings matters to anybody. Ruto na detrete uchumi wa ndiguru ya Kenya akiwa ni bwagirite bunene na ndiguru ya Kenya ni itetie mwanka namba 6 ndene ya ndiguru chionde cha Africa. We are now ranked the 6th largest economy in Africa. Our inflation has declined significantly
from 9.6% in 2002 to 4.1% last month. Ngwatanĩro ya biashara kuma kaunti ya Embu iberutĩte ntumĩri okuni ongilo kuba makareka ya maandamano yaronekete kumira maita kwa maita ndani ya kaunti ya Embu nĩarĩ kinya muthenya joro ũrĩa wachagĩte kĩama na kĩama kĩa ODM ithirĩte akĩra nyuma ya kurathwa nĩ borithi akĩgeria kũmatoka kuma ngari-inĩ ya borithi Rita Mwanikio Mushiri no twande twĩ nĩ kumirĩte mũgayũkano wa bũrũri biacara thĩinĩ wa kaunti ya Embu nĩ kĩrĩa amwe ao marauga nĩ kũthutũkanua nĩ atongoria a kĩama kĩrĩa kĩrĩ kuo rĩu. Wa ũguo abũrũri biacara aya nĩ marateta nĩ kĩrĩa marauga nĩ atongoria ao gũkorwo matakũmateterera rĩrĩa biacara ciao ciathũkangua makĩria kavinda gaka gũkoretwo na mĩrũrũngano. Wa biacara gũkoretwo kwĩna maandamano na indo ikoretwo ikĩthũkangua na ũkĩvĩvagua na gũtĩna leadership either ya politiko ya kanitha kana ya biasaru yumĩrĩtie kũriva ũvoro ũcio na kũregana na ũvoro ũcio. Koguo nĩkĩo tũrauka kũgeria na makĩria kũ make sure that environment ya biacara ya Embu ĩkũthiĩ ĩkĩvucaga na tũkĩengajaga stakeholders othe. Gũkũ makiugaga no nginya o ene marũgame kũrangira biacara ciao na njĩra wa yothe ĩrĩa makavota nĩguo matigacoke kũthiĩ athara rĩngĩ. Twetĩkanĩria no nginya tu protect Embu yetu na tu protect biashara cietu tondu distraction ino ikuona kuthukangia kwa indo kuracokia Embu yonthe vuva kone twetikaniria na sauti imwe ni jukumu retu na responsibility yetu kumenyerera biashara cietu cia Embu na maandamano ni guarantee the constitution tutina thina na andu kuandamana kiria twina thina nakio ni kuthukangia kwa indo na kuthukangia biashara kio nikio twina thina nakio. Gũkũ rĩu makĩthondekaga kĩama kĩngĩ kando na kĩrĩa gĩkuo na kĩrĩa marauga nĩkĩo gĩgũkorwo gĩkĩvota kũmatangĩkĩra mavata mao monthe. Tando wa biashara ni twina kĩama na kĩama gĩkĩ nĩ kĩthondekwa in terms of sectors na twa identify sectors 22. Kila sector ni rutando atano kuthondeka ĩrĩa twa council ya wanabiashara na council ya wanabiashara ĩno nĩ gũkora the highest decision making organ. Koguo kiria kanso yetikaniria nikio andu Embu mekatia metikanariria na nitukunyitanira vamwe ku engage thirikari na regulators on the biashara ku make sure that abori biashara Embu on the mine environment mbaro na nimakuruta biashara na tuvote gukuria Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nangene kuna temunini wa Rais Profesa Kithure Kindiki nerigeri kuliunga Meru rune ndekire kuruguru ya waki wachibitari ya Meru level 5 no metethiri nkadhi otweka Meru level 6 merioni okete nende ate kuina mubango yu siasa bamonende kwaragania ndiongeu musiasa Jacob Mantile arimeneria siasa ba kiwate na watete ngutu ate kure amaramari bari kenda kugera ngabana mutuma kenda muchokethia ndao kyathonekeu. Rojo ndene ya Meru tunakugurwa kunene mono no ntuirwo Profesa Kindiki ejete kureta 500 million mantu jara jatoneka no ntubwa cibitari yetu ya Meru ire kuma level 5 egeta level 6 na ito gucokeria thirikari nene mono nkatho no ntubwa kurika na ntubetu ba Meru bwaja ire inkwenda kwira ure wari ngabana wa Meru kawira Mwangasa mantu jagwa kwenda kubanga kwija kwenda kwangaratania rire Meru bakuona utethio na ri utongerie ne miaka ire na nuchu na mantu jara ngavana mutuma kuthithia jatoneka kwa unatigane na mutuma aitere Ameru ngugi na mantu jagu akubanga ja kweja kwaragania rojo ito mwene na ito kuigwa mibango erereo tondu batu ito support thirikari na ito support Kindiki na ito support thirikari rereterete antu ba Meru maendeleo so ito kugwera thirikari bwana ntoba mantu yara ngavana ora wari kuo aremere kubwithe yonthe na mipango ya kubanga ekuwa ka tomanto be ekuwa bate kwenda sibitari yuma level 6 ito mwa warning na kena kwenda kuminya county ya Meru na ngavana komiembia guthithia antu bake akubangania be yokurira deputy president rojo iberie be kianine kiu twacemania abo tukomya kwena ngwimbige muno tukuritiro thirikari ra nene na ito support Professor Kindiki 100% na ya Meru atwetherie sibitari twire kwa antu betu thina ame level 6.
Right, na ni kumetu kuthani ndi twekera gatanta kirenda tuchiatone bwana ntuba kwithira watanirite na batu moneto amathithia au kare Maureen kiremenya ni gato Phineas Imana. Eje ni Wero TV.